jutro. Gospođo, kako ste, gospođo? Hvala, gospođo, bolje vas našla. Hoćemo li na vi ili ti? Nećemo na vi, bez ako smo bolesni. Dakle, Veselin Frenki Bogićević, kojeg također jako dobro znate, kompozitor. Dobro jutro svima onim koji spavaju, ili je subota, pa pretpostavljam da su produžili spavanje. Zar nije grijeh na ovakvo vrijeme spavati? Jeste, ali neki su baš puno umorni, pa vjerojatno gledaju da iskoriste subotu. I najmlađa među nama, Marija Boljević, opet sam rekla kostimografkinja. Znači, poslala sam joj bila da vidi, napisala kostimo. Možda ti slutim nešto, možda se u jednom trenutku i preusmjeriš na tu formu. Ko zna, koreografkinja. Teško. Dobro jutro, teško. Jer stojati za svakodnevni obaveze, znam stilizovati kako treba, ne još glumce da sređujem. Hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je. Koreografkinja. Dobro ste? Sjajno. Je li tako? Kao ovaj dan. Mislim, ja i kad je tmurno sam uglavnom kao ovaj dan, nekako se trudim da to bude tako. Dala sam sebi taj zadatak, pogotovo u ovakvom društvu. Da to, gospođe, izgledaš tako dobro. Je li tako? Pa da. Hvala također. Mislim, nije sad ono ja tebi vojvodo, ti meni serdar ili obratno. Ne daj mi ja kompliment da mi se ne uzvrati, čuješ. To je podgorička priča. Upravo. Ali ti jesam pisala prije neko jutro, Majo, hoću frisko tvoj. Ali ne ovaj jutros, je li? Da. Nego onaj od prije neko jutro, neki talasi. Ajmo zajedno. Kako si mi rekla, samo na četku i reci frizerki da krivi ruku. Vodim te zajedno. Dakle, evo, ajde da počnem upravo priču o tome što će se desiti večeras. Sam naziv te predstave Misli zeleno nas navodi na to da je u pitanju ekološka priča, nastala sa ciljem podizanja ekološke svijesti kod djece, ali bogami i kod nas odraslih. Pa ja bih prije rekla i kod nas odraslih, jer psiholozi uglavnom kažu djeca ne slušaju ono što im pričaju roditelji i odrasli, oni gledaju. Znači, oponašaju nas. S tim u vezi nastala i potreba za obrađivanjem ove teme, koja je jako važna. Negdje i uvijek kažem da se mi odrasli, ajde ne edukujemo, ali podsjetimo na neki kodeks ponašanja koji je jako važan jer to prenosimo na naše najmlađe. Kako se Arlekin godinama unazad u produkcionom smislu bavi društveno angažovanim temama. Evo već 10 godina. Jeste i ovom predstavom slavimo ove godine jubilej naših, znači, prvih 10. Tako da je ovo i jedna rođendanska premijera. I jako sam srećna što smo uspjeli da napravimo saradnju sa Jelenom Lelom Milošević, koja je podržala ovaj projekat u saradnji sa Zetskim domom. Uvijek govorim da smo Lela i ja dugo razmišljali koja bi to tema bila. Pa smo onako temeljno birale ko bi i napisao tekst, ko bi režirao, u ovom slučaju tekst Jovan Bošković, kao što si rekla. Dušanka, jedan dragulj, velika umjetnica, raste u njoj, pošto je jako mlada. Dali smo njoj povjerenje i sinoć sam bila na generalnoj probi i mogu da obećam i publici i prije svega svoj djeci da ih čeka prije svega jedna jako edukativna priča. Jedan dobar čas od 45 minuta. I toliko sam ponosna i srećna na ovaj projekat da sam negdje imam više tremu, onu pozitivnu sada, nego kad sam prije 22 godine dobila svoju prvu ulogu. Tada je bila trema tipa sušiti se grlo, ne znaš da li je to... I brineš za sebe, a sad brineš o svima. Sad brineš o kompletnoj ekipi, o glumcima koji su sjajni. Dakle, tu je Milo Perović, tu je Jovana Brnović, tu je Mira Spajić. Kostime je radila, evo kostime, pošto ih pominješ danima, možda to nije bez razloga, Nela Darmanović-Mahmutović. Ona je naš stalni član, nikada je ne mijenjamo kad je u pitanju produkcija predstava. I naravno, ja sam napisala već da ni na jedno ovo naše putovanje ne idemo bez našeg fantastičnog Frenkija. Može bez mene tačku da stavi. I Sandra Bošković je uradila sjajne kostime, Duško Miljanić fotografiju. Tako da vjerujem da ta ekipa obećava. Ja stojim iza projekta, Lela stoji iza projekta kao producentkinje. Tako da tu smo, dođite večeras, u Podgorici će biti premijera 16. Danilovgrad 12. Na Hapsu u Herceg Novom igramo 23.
I to bi za sad bila ta neka priča. Da, ovo je... Nikšiću, izvini, Maju, izvini. Ne, dobro, to ćemo i na kraju sve ponoviti. U Nikšiću igramo 16. Mislim da je Nikšić 12. a Danilovgrad 17. Nikšić je 12. Danilovgrad 17. Ponovit ćemo mi to sve do kraja emisije. Sigurno nekako te informacije možda i prođu u gomili ovih drugih. Ovo je nekako tema koja bi trebala da bude svakodnevna u svim oblicima, ne u ovim umjetničkim, već od one edukacije i škole pa nadalje. Frenki je sad tu neko ko se bavi muzikom, ali i neko ko radi sa djecom dugi niz godina u poslu je. Koliko su, ajde, tvoje mišljenje i kao roditelja prije svega, onda kao čovjeka koji sarađuje sa djecom, koliko su djeca svjesna problema tog ekološkog u kojem živimo svi? Naročito gradska djeca koja se ne susreću ni sa životinjama, osim sa psom i mačkom, ni s ovim domaćim životinjama, a kamoli sa nekima koje danas izumiru upravo zbog čovjeka koji im to Pa znate, ja mislim da djeca koja imaju baki i deke koji žive i dan danas na selu ili gore po sjeveru uglavnom, da ta djeca znaju. Kažem, gradska djeca, da, znam da slabo znaju. veliki broj roditelja vode svoju djecu kod tih, da su u prirodi, da vide životinje i ta djeca znaju. Ali, nažalost, djeca koja su samo u Podgorici, pođu dolje, ne znam, do mora, da se kupaju na telefone, kompjutere, mislim da su ta djeca baš uskraćena i da nemaju pojma o tome. Da možda za neki, ako se to tako nastavi, za nekih 30 do 50 godina sigurno neće znati šta je krava, šta ili bilo koja druga domaća životinja. I to je baš stvarno onako žalostno. Ali evo, mi kao umjetnici trudimo se i nadamo se da, ja bih volio da se vrate, recimo, kroz pozorište, kroz vrtiće, da se rade, recimo, predstave za kad je proljeće, kad je jesen, kad je zima i kad je ljeto. Da. Baš za tu djecu uzrasta, bukvalno od druge, treće godine pa nadalje. I to da budu kratke predstave, ne može po 30 minuta, po 35 minuta. To nije neki posao, nisu ne zahtijevaju neke velike investicije i na taj način, da ne govorim još o nekim muzičkim projektima, festivalima, šta bi sve još tu još moglo da se dječjim emisijama po televizijama, iako se baš nešto televizije puno ne gledaju, ali postoji mogućnost za tim na društvenim mrežama. Snimi se emisiji, izbaci se na društvenu mrežu, čisto, iako ga to ne interesuje, ona će da mu prođe preko telefona i možda se, ne znam, neki procenat od njih zaustavi pa pogleda da je to jedan od načina gdje možemo zaista da nešto uradimo. Kada je muzika u pitanju, evo, ja sam krenula sa tim uvodom koliko je muzika važna. Sad svi mi biramo ono što ćemo da slušamo, ali za teatar je mnogo bitna kao i za film, kao i za svaki umjetnički projekat. Pretpostavljam da ti je ovo možda bilo posebno inspirativno raditi te songove za... Pa meni je uvijek to inspirativno. Jer baš dugo sarađujem sa glumcima, sa režiserima, mnogi od njih su mi prijatelji. I od samog početka sam jednostavno bio malo strog. Jer sam htio da muzika više dođe do izražaja. Dok nisam ukapirao da to jednostavno ne može tako. Da mora da se sarađuje, da moram ja da poslušam ideju, misao glumca, režisera i da se u to uklopim. I vrlo sam brzo to ukapirao i onda sam ukapirao da mi je to još veći užitak da radim tako. Da otkrivam šta on to hoće, šta bi on to htio, pa da u meni probudi, ne znam, ideju za nekom muzikom, za nekom melodijom, da ispoštujemo karakter teksta, lik glumca koji glumi. Eto, i to mi je bilo onako, iz početka kad sam krenuo, ovo je top. I onda sam stvarno, mada kažem, treba mi, bio sam par puta u prilici da je to sve moralo vrlo brzo da se uradi. I onda me nervoza strašno hvati, jer jednostavno volim da pustim dan, dva, tri i da razmišljam o tom i da sad kažem, Frenki, neće stići. Ajde, danas imaš slobodu, danas sutra nećeš stići ako ne sjedneš. Ali nešto mi ne da krene. I onda jednostavno, posle 2 ili 3 dana, samo klikne nešto i sjednem i bukvalno u cugu odradim 80-90% muzike i aranžmana što bi da. I onda to stvarno bude to. Znači, u suštini se trudim da baš zaista slušam svoj osjećaj i kažem za sad nije bilo greške. A jedan je od rijetkih, Frenki, evo dugo sam u poslu, koji
samoinicijativno insistira Ivona kad će proba, Ivona kad će proba. Mislim, u pozorištu ja to nisam vidjela. Zna se pred kraj kad dolaze za muziku, za kostime, za... Ivona kad će... Ja moram da oslušnem glumce, ja moram da ih vidim u prostoru, ja moram da vidim kako oni to tjelesno, da bih mogao da stvaram, da pravim. Za mene je to blago. Da ja ne moram da zovem, da cimam, ajde da vidiš, ajde... Pravo posvećenje, da. Sam čovjek insistira od prve probe tu. Od prve probe čitaće u prostoru, kad smo, čim pređemo u prostor, eto ga, i onda gledaj, smislio sam nešto, ajde da čuješ. Frenki, čekaj, evo sad sam na kasi sam, molim te, ajde da čuješ. Ja imam to želju da odmah kada nešto uradim. Meni je to sjajno. Ono, uživam, super mi je, znaš. I onda kažem, pa moram ovo da pošaljem, pa sad tu ima grešaka nekih, ali ja to ne čujem, jer vidim, osjećam da je zaista... Da mi je lijepo, znaš, hoću sad, nekad znam i bojim se, kažem, ajde možda zabudalam previše. Ali to je uživanje. Moram da čujem i drugo mišljenje. I onda samo pošaljem, znaš, ništa ono se ne javlja, onda kaže, možda sad će nešto da traži, sad će ono da vidi neke greškice tamo koje ja znam da su, ali nisam imao živa sad da izbrajim. Međutim, ona za one kaže, ja obožavam. Ja to obožavam. I onda je već ono, to je već, ideš dalje. To glumci kad dođu, znaš, kad njima puštim, jer njima je, jako je bitno njima da se svidi i da u prvom mahu osjete da mogu to da odradi. Jer većina glumaca imaju problem od pjevanja. Jer već od samog starta oni svi nešto sumnjaju da mogu, da znaju, da umiju i onda tu nastaje strah. To sam ja davno saznao i ukapirao sam da jednostavno trebaš da mu daš nešto što će odmah da mu bude pozitivno, da nema ispred sebe neku tarabu koja će da ga kupiš. Jer mnogi imaju iskustva raznih, ja to znam, da su jednostavno dođu u studiju, ne mogu da beknu. A da ne govorimo o karakteru. Karakter potpuno izbace. To je ono što je meni jako bitno, da oni kad dođu u studiju da snimaju, da se oni osjećaju kao da su na predstavi. Kao da igraju predstavu. I ja im fino kažem, ljudi, nema falša. Mene to ne interesuje. Ako mi ne daš, ja falš mogu da ispravim, da sredim. Kompjuterski sve. Ali, ako nemaš karakter, ja to ne mogu da... Ako nema emocije, ništa. Džabe. Tako je. Od glumaca, izvini Maju, koji nisu pjevački sposobni, jer ne moramo svi biti pjevački, neko je tjelesno sposobni, neko pjevački... Likom, karakterom. Svi mi imamo neke druge osobine koje nas karakterišu i za koje nas, da kažem, više koriste, nekog više za to, nekog manje za to. Od glumaca koji nisu pjevački sposobni. On izvuče, ali ne da su pjevači. Tebe ćemo narativom da sredimo, tebe ćemo u jazz varijantu da ubacimo. I uvijek insistira na tome na čemu insistirala profesorica Lara Dašić kod glumaca koji nisu pjevački progovori. Samo progovori. U ritmu progovori. Genijalno. Genijalno. Divno je čuti kad ljudi koji se bave svojim poslom zaista uživaju u tome. To je danas apsolutno privilegija. I evo ja bih rekla da u ovoj vašoj tročlanoj grupi koja je ovdje, najozbiljnija je ova najmlađa djevojka sa nama. Ali to što je ona mlada ne znači da nema dovoljno iskustva da se bavi time čime se bavi. Naime, Marija Boljević je stekla zvanje diplomiranog baletskog koreografa i pedagoga na Državnoj akademiji u Plovdivu u Bugarskoj, gdje je i magistrirala baletsku pedagogiju. Radno je angažovana kao profesorica baleta u Umjetničkoj školi za muziku i balet Vasa Pavić, a drugu godinu već predaje i kod vas u umjetničkom ateljeu Arlekin. Raditi, dakle, pored teksta, pored režije, muzike, kostima, sve je to jako važno za jednu predstavu. Naravno, to je i pokret. Koliko je ova priča sad bila možda drugačija u odnosu na druge? Moram da kažem da je ovo moj prvijenac, prvako jedna ozbiljna produkcija i veliko mi je zadovoljstvo što je to upravo sa Ivonom, pošto smo mi od prvog dana, što se kaže, kliknule, nekako smo se pronašli i ta saradnja samo nastavila da teče. Druga stvar, drago mi je što to u saradnji sa Centrom za kulturu Cetinje, s obzirom sam tamo rođena, i što je u pitanju Zetski dom, zbog njegove simbolike za kompletnu našu državu. Što se tiče drugog pitanja u vezi pokreta,
To je ono gdje mi Ivona puno pomogla. Ona kaže, moraš glumcu sve kroz glumačku radnju. Nema tu ništa ples, nego baci, uzmi, podigni. I onda nekako mi je mnogo pomogla. Pošto sam ja radila i sa folklorašima i sa balerinama i pristup je uvijek drugačiji. I nekako sam u početku shvatila da ono što tražim u baletskoj sali, to samo tu mogu da tražim od balerina. Sa folklorašima je također drugačiji pristup, a sa glumcima pogotovo, jer oni nisu ni plesači, jeste. I što je najvažnije, moram karakter da pratim i gledajući karakter da osmislim pokret. Znači, ako je Medo je malo trom, dakle tu mora bude malo usporeno. Ako je delfin, u našoj predstavi on razigran, dakle on mora da ima te pokrete. I zanimljivo je, strašno, izazovno je. Ali nekako toliko lijepa ekipa i svi se podržavamo i pomažemo i od jedne ideje nekako i svako da svoj predlog, to se baš nekako razgrana. Da je nama onako malo vremena i onda to nešto kratimo i potpunimo da na kraju finalna verzija bude na opšte zadovoljstvo. Tako da se nadam da jedva čekam da dođe publika večeras i da čujem i pohvale i kritike. Tako da... Marija, kakav je tvoj autoritet s obzirom na to da si jedna mlada osoba? Baš me to zanima. I u školi i ovdje sa glumcima i prema njima koji moraju da te slušaju u nekim stvarima. Ovo mene je pitala Frenki kad ćeš da završiš, da mora da smiješ gore. Okej, što prije. Tako da moram se da poslušam. I jesno. Obično mi ljudi kažu da izgleda mnogo mlađe i nekako u školi sam imala problem da većina kolega i djece misle da sam ja samo srednjoškolka. Dobro. Jer mi smo obučeni u baletskoj opremi i sve i onda nema neke razlike. Ali nema problem. Kad uđem u učionicu ili kad smo u Arlekinu sa djecom, oni slušaju jer oni se postave koliko god vi njima izgledali mlado, vi ste tu njima predavač. I stvarno uvažavaju djeca. Ja stvarno nisam glasna, nisam stroga, nekako ne volim. Mogu mi je tu uvijek bolji autoritet. Od tih se pazi. Ali dođem ja. Iznivelišeš to. Dobar dan. I mir. Ali negdje mi je skoro Ivona kao, kao promijenila si se sad i ja znam kao dobro, dosta idemo, krećemo s radom, nema onako. To je sve naravno stvar prakse, ali ne volim generalno da, mislim da smo dovoljno, tretiram djecu kao da su nekako odrasli ljudi i onda volim dogovor s njima. Naravno. Tako da, lijepo je za sad. Ne. Htjela sam... Htjela sam da samo još kratko kažem to koliko je zadovoljstvo raditi, evo, Frenki i meni sa mladim ljudima. Ja sam nekako, toliko smo puni neke pozitivne energije, ljepote i koliko god je naporno producirati projekat. U ovom vremenu kad rijetko ko ulaže u kulturu, na primjer Frenkije kad sam zvala, Frenki, mi nemamo sredstava, molim te, ja želim da krenemo automatski u ovu priču. Sjajna je tema, sjajna je priča, biće, naći ćemo. Biće, carice, naći ćemo. I s tim u vezi zaista bih htjela da pohvalim da su... konačno za ovakav... Izvinjavam se. Ništa. Ne znam šta bi... Prirodno, spontano. Za ovakav projekat koji je onako Evropa cijela podržava ovu temu. U ovom slučaju nas je podržala Crnogorska komercijalna banka i Crnogorski telekom. I ja sam i cijela ekipa, baš smo im prezahvalni na tome što su nam dali šansu da napravimo ovaj projekat i da djeca mogu da dobiju jedan kvalitetan sadržaj. Ja se nadam da će doći taj dan kad se neće tražiti sponzori za razne predstave, za bilo kakav umjetnički projekat, već će to nekako da bude spontano i normalno. Kako bismo uveli još jednu gošću, ja ću da zamolim režiju da pusti jedan od ovih videoklipova koju nam je Ivona proslijedila. Mislim da će biti dovoljno vremena da nam se ona pridruži.
katastrofa. Muči li koga alergija? Alergija. Molim ti, izražavaj se pravilno za ovim stolom. Alergija se kaže. Evo, malo smo začeprkali ovoj predstavi koja će biti, kao što sam rekla na početku, izvedena ili odigrana u 18 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. A koproducent ove predstave je Centar za kulturu Cetinje, na čijem je čelu ova gospođa koja nam se upravo pridružila, Jelena Lela Milošević. Dobro ti jutro, dobro nam došla. Dobro jutro vama i gledalicima televizije. Izvinjavam se samo što mi je glas svakav nego prehlada i ovo početak proljeća radi svoje, pa promuklost i prehlada. Svi smo malo te štitna, te alergije, te vrijeme. Mi smo evo ispričali otprilike sve, tako da možete i kući. Mogu ja da idem. Šalim se, naravno. Dakle, eto, stalno govorimo o tome koliko je bitno da djeca spoznaju šta znači pozorište i koja je ljepota zapravo i odrastati uz pozorište. Nekako se formira cijela ličnost. To Ivona sigurno i najbolje zna. I sad, s obzirom na to da je ovo prva koprodukcija Centra za kulturu Cetinje sa Arlekinom, vjerujem da nisi mnogo razmišljala o tome da li ući u cijelu tu priču ili ne. Pa nismo puno razmišljali što se tiče Arlekina, definitivno, ali jesmo u početku, jer Centar za kulturu prijestolnice u stvari postoji, da bi ako javnost znala, mi ćemo sad u junu, tako reći, godinu dana da napunimo. Mi smo onako tek počeli sa radom i htjeli smo da uđemo u jedan pozorišni projekat, međutim, procjene su bile naravno da ne možemo sami iznijeti takav projekat, pa ajde da imamo, da budemo koproducenti i tu je naravno, pošto smo, da kažem, pionirski projekat, odlučili da bude upravo za djecu. I u saradnji sa Ivonom, jer umjetnički atelje Arlekin je ipak sad da, ajde da ne kažem najbolji, ali definitivno jedan od najboljih privatnih organizacija koje se bavi, nezavisnih, koji se bavi djecom i mladim i to na takav način, kreativnim radionicama. I onda definitivno smo bili jako zadovoljni što Ivona prihvatila da mi zajednički radimo na tom projektu. I eto, kao što je ona sama rekla, dugo smo razmišljali koja je to tema i eto, odlučili smo se da to bude zaista ova ekološka tema koja je prije svega Crna Gora ekološka država, ali očigledno uglavnom samo na papiru i retorički kad ti to potrebno da se istakne, a zaista nije. I onda je ovo definitivno jedan od načina kako da postanemo i budemo zaista ta ekološka država. Da, pozorište, kao što rekao, sjajna stvar za to, ali mislim da bi ove stvari trebalo zaista uvesti u obrazovanje od onih samih početaka školovanja naše djece i kako se mi možemo kroz bilo koji vid, vi kroz umjetnost, mi kroz medije, baviti ekološkim temama ako nam svijest o tome nije dovoljno razvijena? Suštinski možemo, jer evo možemo upravo na ovaj način kad bismo svi, tako kako kažete, kad bismo svi iz svoje sfere... Da, izvinjavam se. Kad bismo svi iz svoje sfere dali doprinos, a eto, mi na ovaj način možemo. Može svako na svoj. Ono što je ključ jeste, tačno je da se odrasli teško mijenjaju te loše navike. Ali ako krenemo od djece da ih oni i ne stiču uopšte, onda će i oni biti primjer odraslima. Definitivno. Jer sigurno bi se zastidio neki stariji čovjek kad bi mu dijete u parku prišlo i rekla ispustili ste u flašicu, stavite u smeće. Ne bi bilo baš tako da mislim da možemo da počnemo od najmlađih i da tako stvaramo jednu atmosferu, jedno zdravo društvo, jedno zdravo okruženje. Vratit ćemo se na Cetinje. Ivona, kako zapravo kreće ta priča? Dakle, pčela je u fokusu i to ne slučajno. Ne slučajno, zato što nam ona daje život, daje ljubav, daje energiju. Ona vodi cijelu priču. Ona je ta koja je ljuta na čovjeka. Ona je ta koja žali čovjeka. Ona je ta na kraju koja edukuje čovjeka. I u suštini sam rekla samu temu priče. Ljuta je na čovjeka, edukuje čovjeka i žali ga. Meni je od te tri radnje to žaljenje nekako žaliti nekog. U tome je i prekor, u tome je i dostojanstvo, u tome neki sublimat emocija, radnja i stanja. Tako da je pčelica jedna prava pčelica koja nam šalje poruku nakon koje ćemo se definitivno i tekako duboko zapitati svi pred sobom.
Je li to ta poruka koju mi šaljemo našoj djeci? Ili bi zaista trebali svi malo da usporimo i da se zapitamo kuda ovo ide sve, ne samo po pitanju ekologije, nego po pitanju mnogih drugih stvari. Da, ali nekako ekologija, to nam je život, od toga nam zavisi i sve ostalo. Kada je Cetinje u pitanju, sjećam se kada je Stela Mišković bila ovdje gost, taman je stupila na tu funkciju, kazala je da će kroz taj teatar da probaju da se bave i tinejdžerima. Dakle, ti sama znaš da je bilo uvijek predstava za djecu, pa onda za odrasle i da je tu taj nekakav prazan hod kad djeca moraju da steknu naviku da idu u pozorište, jer kad im presječeš tu do nekih 10 godina, pa onda nema dok oni sami ne stvore tu svijest o pozorištu, prođe neko vrijeme. Tako da Cetinje je uvijek nekako se trudilo da kulturu i umjetnost stavi na prvo mjesto. Koliko je to bilo u mogućnosti, to je sad neka druga priča. Kakvi su Cetinjani kada su kulturni događaj u pitanju, ali onako iskreno? Cetinje, evo, mislim, mogu da potvrde i posebno, recimo, Ivona koja je još tada. Cetinje ima jako dobru publiku, ali u pitanju je kulturni sadržaj, znači kvalitet kulturnog sadržaja i količina kulturnog sadržaja. Kad su oni bili te generacije Ivonine, kad su bili studenti, pa nije se moglo ući u pozorište. Tako da posjećivali su. Kasnije je nastao taj jedan period neke stagnacije, nekog lošijeg kvaliteta kulturne ponude, pa su se ljudi malo otuđili. Međutim, sad, kroz centar, kad vidim kad se nude i kvalitet i više programa, vraća se publika. Ono što je suštinski problem je mlada publika, odmladak. Od djece, naravno, možemo početi stvarati publiku, ali taj uzrast, upravo to, tinejdžerski i stariji, mislim da je problem i u nama, da ne možemo stalno kriviti te mlade ljude, njih ne interesuje kulturni život naš, ne idu na predstave, ni mi se ne prilagođavamo njihovom vremenu. Mi moramo svi dati taj kompromis neki da uradimo, da ne možemo mi da im plastiramo tvrdoglavo na naš neki zastareli način neke stvari koje njih ne zanima. Njih prosto to ne zanima. Ajmo da onda i mi malo napravimo neki pomak, da im damo neki moderniji način, savremeniji, tehnički napredniji način, neku ponudu koju će oni pratiti. I onda možemo da dobijemo taj feedback od njih. Ovako ih ne zanima. Ako mi mu nudimo stvari koje su se radile tako u prošlom vijeku, onda njih to zaista ne zanima, nije ni čudo. Jer ni nas tada možda nije zanimalo nešto što je dolazilo iz vremena naših roditelja. Tako da moramo i mi napraviti kompromis sa tim mladim ljudima. Jer imamo jako kvalitetne mlade ljude, imamo talentovane mlade ljude, imamo mlade ljude koji imaju potencijala, ali moramo raditi zajedno s njima, uspostaviti saradnju, da ne pravimo stalno taj jaz u društvu između ovoga i onoga, evo, između mladih i starijih. Znači, evo, kao što je ova ekološka tema, na kraju krajeva jedna tema koja spaja. Jer mi smo trenutno društvo koje je razjedinjeno, podijeljeno, ali ovo je tema koja raspaja sve nevezano, ni za kakve ni političke, ni nacionalne, ni vjerske podjele. To je to. Time treba da se suštinski bavimo, da nalazimo te neke zajedničke tačke, neke kompromise koji će nas spajati i da svi napravimo po neki pomak, neki korak ka tome, ka tom nekom zajedništvu. Marija, pošto si ti ovdje najmlađa među nama, iako si rekla da si u ozbiljnim godinama, ovo sad što je Lela pomenula, dakle, dalo mi je sad šlagvort vezano za mlade ljude i te stalne i konstantne kritike da ste van onoga što bi trebalo, kako bi trebalo zapravo da se živi, ono što vam stariji nameću, ali kako se kod mladog čovjeka, ne u tvojim godinama, nego u tim nekim tinejdžerskim godinama, zapravo desi taj klik da ga interesuje umjetnost, u odnosu na nekoga ko je pored tebe, ko odrasta s tobom ili uči sa tobom, koga to apsolutno ne zanima, a ista ste generacija. Da li je to porodica prije svega i ono što ste kući vidjeli da biste se opredijelili za to? Mislim da ste upravo rekli ključnu stvar, da je to porodica. Jer, evo, pričat ću iz ličnog iskustva, od malena sam usmjeravana samo na kvalitetan sadržaj. Evo, na primjer, ja sam kao dijete bila u školici glume, tada je bila aktuelna kod naših glumaca Davora Dragovića i Željka Radunovića i oni meni dalje tretiraju kao njihovo dijete. I bukvalno, zahvaljujući njima, Željko se sjetio, sam ja koreograf, pitao je pozorište da budem asistent Milošu Isiloviću u predstavi Konju biju zar ne. Dakle, eto nešto gdje smo roditelji poslali sa 5-6 godina, meni je nakon 20 bilo i tekako od koristi, jer sarađivati i sa Milošem i sa Kokanom i sa gradskim pozorištem, to je jedna velika privilegija i čast. Tu se upoznamo Ivona i ja.
A Ivona je bila, na primjer, ja sam imala njenu čuvenu repliku ne mogu da believe. Nama je to bilo kao malima. I sad posle par godina Ivona i ja radimo zajedno kao i družimo se i sređujemo. Sa mnom je bila na vi. A dobro. Jedan put si rekla vi, propuštit ću ti još jedan put. Ti jesi sad, vidjet ćemo za dalje. Ajde. Tako da mislim da je porodica ključna. Iako ne krivim za sve porodicu, zato što djeca puno vremena provode u društvu, a nekako cijeli život i tempo života nas odvaja bukvalno od ćelije društva, to je porodica. Više nemamo ni ona porodična okupljanja, ono što kažu više i ni ne ručamo zajedno, ne stignemo ni da se požalimo da neko ima problem, ne stignu možda roditelji ni da primijete promjenu na svom djetetu. Tako da mislim da moramo da njegujemo porodicu nekako svi zajedno, da ojačamo, jer ona je ključna. I ona je tu i da vas bodri, da vas podrži. Naravno, baš smo jučer komentarisali glumci i ja, pogotovo kad umjetničke fakultete, akademije studirate, vi ne odusanete samo jednom, nego više puta. Nisam ja za ovo, što će meni ovo? Pa ja nikad ovo neću postići. Pa onda toliko neke svoje nesigurnosti vam izađu na površinu i vi se borite sa tim. I vi ako nemate kod kuće podršku, da vam kaže da vjeruje u vas, džaba sve, vi ćete onda možda poći nekim krivim putem. Tako da ono što je, na primjer, u mom društvu bilo karakteristično, mi smo sve vukle jedne drugu. Na primjer, mene je konstantno društvo pratilo na baletske predstave. Sad će da dođu na časnu premijeru. Bukvalno imamo krug ljudi, sve rezervišemo karte, snalazimo se, nije nam problem da odemo ni do Cetinja, ni do Bude, ni do Bara Tivita kad su oni festivali i prosto nekako širi se to okruženje. Ono što meni je strašno drago što sam baš u ovoj temi misli zeleno, jer ja od malena sam ekološki kao nemoj društvena, nemoj to da baciš tu, zašto to nije u kontejner i tako dalje, da drugarica jedni dan da nas puno je torba papirića, kaže Marija i dalje me ono drži tvoj kad dođem kući, kaže sve u kantu za otpadke odložim. Nekako mislim da je važno da djecu smjeravamo na prave stvari koliko god teško je postići da nas roditeljima i da zarade za egzistenciju i da se brinu za djecu, moraju da ih ne ispuste. I ono što moram da naglasim, da primjećujem da dosta ljudi misli da je pozorište samo kao za neku takozvanu elitu. Da, stalno to ne postoji. Govorimo, naravno. Jer u pozorištu su ljudi šta god je elita. Jeste, vrlina, tačno tako. Sa istim vrlinama i manama kao i mi, onda ne kažu, a ću li ja to da razumijem? Dođi. Prvo, ja kažem i za balet, nećeš možda razumijeti prvi. Ni meni se ne sviđa svaki koji gledam, ali gledaj jer stvaramo kritičku publiku i to je strašno bitno. I glumcu se neki put ne sviđa predstava koju igra, pa odigra prosto radno angažovan, tako ili nešto. Tako da nemojte bježati od pozorišta. Tako je. Pričat ćemo i u nastavku o ovoj temi jer je vrlo zanimljiva i korisna prije svega, ali naravno bez glumaca nijedna predstava ne bi bila moguća, ali tako, ili bi makar ne bi ličila ni na što. Kao što si rekla, Jovana Brnović, Mirjana Spajić i Milo Perović. Moram da kažem da ja nekako u svim generacijama glumaca imam jednog ili dvoje koji mi postanu zbog nečega omiljeni. Mislim da je ovaj dečko moj omiljeni glumac iz ove generacije, Duda Drakić, koji su skoro jao, vidimo frizuru. Naočare i sve. Zdravo, sine, dobro jutro. Tako, skini naočare, ne čujemo te. Ne čujemo ga. Samo moment, sad ćemo da se čujemo. Mislim da ga čujemo, samo Milo, vidi, piše. Ovo Bog. Dobro, dok Milo ne uspostavi vezu sa nama, jeste, mislim da mi ne zamire ostali mladi glumci, ali zaista ovaj dečko... A sad mi priznaje, sam ti ja iz moje generacije bila neđe. Ne sjećam se. Ne sjećati bom kada ja imam 106 godina, pa sad sjećavši se mene kad sam počela. Kažeš iz jedne generacije. Vi ste vaše generacije nešto posebno. To sad ja mimo ovog konteksta. Da li je gospodin Perović na vezi sada? Čujemo sad. Čujemo ga, samo još da te vidimo. Eto, dobro, ne mrdaj, ostani. Može. Fino si se počešljao za televiziju, blago majci. Da. Milo, dobro jutro. Dobro jutro, konačno. Dobro jutro, Milo. Evo, mi smo onako napravili jedan lijep uvod, ispričali smo sve, osim da nam ti kažeš koga Milo igra, koju životinjicu ili koje životinjice i kakav je ugođaj. A tebe hoće nešto ove životinje, vidiš, i uopšte te džungle i te priče raznorazne. Hoće para na paru i hoće životinje na životinju, šalim se. Kako se zove?
Pa da, to sam mi poslao jučer jedan drugu. Prvo Tarzan, pa onda sad Trut igram. Trut, hoće mi to slovo T, da ako budem igrao i Tita jedan dan. I to bih volio, to bi mi bilo jako izazovno i lijepo. S tom frizurom teško. Znači, igramo Jovana Brnović je Pčela Matica. Dobro, samo ruku skloni, Milo. Isključi ga. Ja vas ne vidim, pa mi je... Nema veze, vidimo mi tebe, ajde. Jovana Brnović, ona je Pčelica Matica, mala, pametna, brza, mudra i iritantna. Šalim se, naravno, sve najbolje, sve najljepše. Mirjana Spajić koja je radilica i ja sam taj na T Trut. I mi pričimo i igramo u predstavu Misle zeleno. Trudimo se da svi usaglasimo zelene misli jedni s drugima sad i da to bude zaista jedan onako, kako bih rekao, zelena harmonija danas. Da, nekako uvijek kada prije nego što krenu predstave, ekipa koja to radi uvijek priča o tome koliko je proces bio lijep, ugodan, možda i težak i naporan. Čini mi se da ova ekipa, makar koja je ovdje, zaista nosi tu jednu lijepu energiju, možda i zbog te same teme i poruka koje ćete večeras prenijeti gledaocima. Dakle, igrao si za djecu, opet ćeš, eto, možda ti to bude i neki put za dalje, ali to je uvijek neka velika odgovornost, a to makar Ivona zna. Jeste, mislim, svježa je ekipa, mlada i to je dobro. I zaista su, i Jovana i Mira su, mislim, jako dobre koleginice, s njima je jako lijepo raditi. I Dušanka je rediteljski melem što se toga tiče, stvarno. I ne znam, ja sam rekao, meni je stvarno bilo jako lijepo da radim ovo. Nekako smo mogli stvarno da radimo naš posao, da se ne bavimo nekakvim suvišnim tenzijama i nervozama koje prvo nisu potrebne i odvlače energiju koja treba da bude kanalisana u neke kreativne svrhe. Tako da je meni stvarno bilo to lijepo, dobro za djecu i uvijek je lijepo igrati, pošto gluma je nekako, gluma je igra, igra je nekako jedinice građe i funkcije svih glumačkih radnji je igra. To je nekako ishodište, alfa i omega glume, tako da najbolje okruženje za igru su djeca. I nekako se, ja mislim, posebno mlad glumac, jako dobro praksa da se igra upravo kad je sa djecom i kad igra za djecu. I to je nešto, pošto on će čini, mislim, mi moramo čitavog života da se igra, ali moramo, to sam baš jučer pročitao da je jedan glumac rekao, ti moraš, ako si glumac da čitav život, zaista zadržiš tu dječju iskru igre. I to je, ja mislim, nešto što je esencija zaista. Da, čitavog života treba da budeš Trut. Kakav je Milo za saradnju? Dobar je. Moram da ga pohvalim. Dobro, jedini je momak. Dobro, Jovan je tu koji je pisala tekst, ali ovako da smo na sceni konstantno tu, jeste. Mislim da i mi mu pružamo lijep tretman, polako, postepeno, sve. Ja šalim se, ja s njim rekao, kad igra Medo, često ode u Tarzana. Rekao, Milo, Tarzan ti je potpuno u tijelu. Ali kako razumijem, prva tijelo ga toliko ste vježbali. Tako da nekad, u početku smo imali malo Medo, malo Tarzana. Ali sad je kompletni Medo, svaka čast, Milo, Kornjaču smo isto usavršili, tako da odličan. To sam ja dao tarzanski šarm Medu bio, pa sam ga onda malo klesao i brusio. Inače, moram da kažem da se Marija Boljević jako dobro obukla, jer smo jučer pričali šta će da obuče i ja mislim da je fantastično obuče. A znači ti si joj stilista, dobro. Dobro, otkrili smo onda. Ja sam mi samo rekao da se prepusti nekakvom impulsu i da obuče nešto, da se sigurno će biti dobro i zaista. Hvala, ja uvijek imam muku s tim, tako da... Neka si joj ti pomogao. Nego ovdje su ti direktorice, pa malo se smiri stvarno, pazi što radiš. Da. Milo, prešarmantan si i hvala ti što si se uključio. Da razveseliš ovo jutro i da uđemo ovako happy, što bi moj sin rekao u ovaj dan. Može? Sjajan. Vidi, ako te što izvuče, šarmće. Lanac ljubavi, a ne lanac ishrane, to je to. Tako je. Hvala. Ajde ti, Milo, odmaraj, pošto vidimo da smo te probudili, tako da odmaraj, spremi se za večeras i u svakom slučaju Cetinjani ćete večeras gledati, a mi ostali kako bude datumski. A mi se gledamo, doći ćeš ti meni ovdje opet, da te malo ribam. Gledamo se, meni je zadovoljstvo što ste mi ovako samo upao malo, čisto da osjetim atmosferu. To je to.
Hvala ti puno. Hvala ti puno. Ne može da izdrži da onu kameru ne čačka sve vrijeme. Sjajan lik. Kako reče Tarzan, trut i Tito. Kakav skok. Strašno. Kakav skok. Dakle, ovo što smo pričali o djeci, Frenki, ti si neko ko je, kao što sam rekla, prije puno radio sa djecom u porodici, imaš djecu koja su talentovana. Sada uvijek postoji taj neki moment kada ljudi ne znaju da li da forsiraju svoje dijete, ukoliko prepoznaju da ono želi da se bavi umjetnošću na bilo koji način, a onda imamo i drugu djecu. Mislim da tu Ivona također može o tome dovoljno da priča, roditelje koji žele na silu da im djeca budu u toj priči, iako ona možda i ne pokazuju neke znake interesovanja, prije svega kamoli talenta. Koliko tu može da se napravi neki balans u smislu da se dijete ne odriče nečega što bi možda htjelo, a nije talentovano pretjerano? Pa to je konstantno problem. I taj izraz da roditelji tjeraju svoju djecu, a neko ih ne tjera. Ja smatram da dijete koje ima dar i koje ima talenta, ali lijeno je, da ga treba gurati. I onda kad... Ja sam postao u muzičkoj školi bio najbolji iz matematike. Otišao sam posle osnovnu gimnaziju, izgubio sam godinu sa 9 jedinica. Jer sam otišao s društvom, ajde neću da se razdvajam, idemo svi u gimnaziju. I svi oni prošli, ja bambara. Ja rekao, ajde, Frenki, svi su me ćerali, idi u muzičku, ajde. Ja nemam onaj nižnu muzičku završenu, nisam. I ja iz tog razloga odajem. I stvarno sad rekao sam, i tamo imam sad i matematiku i hemiju, ko će s tim da se matetira. I drug mi kaže, ajde, kaže, sjedi mi matematiku, pa. Pojednostavi. Ja sam četvorku imao iz matematike, prvi, drugi, srednje. I sve sam razumio. Da. I uživao sam radio, uzimao sam skripte sa takmičenja da radim, jer mi je merak bio. Znači, mi imamo to u sebi. Samo zaista treba da imamo sreće da nađemo, da naletimo na nekoga ko će zaista da ima način da nam to, da nam pomogne da otkrijemo to što mi je za... Nema toga druga ko bi mene matematiku naučio. Nema toga, moj... Ne postoji. Ima nešto drugo, sigurno. Nešto drugo ima, ali što se tiče to, fizika, hemija, matematika, što bi rekli... Čemu to? Čemu? Uz ogromno poštovanje, da, ako voli. Apsolutno. Šta treba još da kažemo o predstavi, a nismo rekli? Kogod ima volju i želju da dođe večeras, u 18 časova je premijera, Kraljevsko pozorište, Zetski dom, neka dođe. Slobodno. Smjestit ćemo se. Nekako. Nekako. Najpomoćnih stolica. Ko ima volje i načina, smjestit ćemo se. Eto. Sad mi reci ove fotografije koje su išle, koje je uradio naš Duško Miljanić, rađene su vani, u prirodi. Da li je bilo i proba vani ili je sve rađeno unutra? Ovo samo za potrebe fotografije. Ovo je progon u prirodi napravljen. Kompletan progon predstave od početka do kraja. Čak smo i muziku imali sa... Bilo bi divno da se i odradi napolju. Jeste, jer smo razmišljale Dušanka i ja. Nismo dovoljno imale prostor za probe u pozorištu. Rekao, Dušanka, naša tema je misli zeleno. Idemo vani. Jao, to je to. Idemo. I onda smo na Cetinju progon, a vjetar je duvao taj dan. Lete kese koje su dio rekvizite. I koje su rekvizite i koje nisu. I to je bilo magično. Da. Leti Šeširić Milu, Haljinica Pčelici. Iza su bila moja djeca nešto sa zmajem, puštali su zmaja. I sve je to dalo neku emisiju u energiji. Muzika Frenkijeva sa malog zvučnika, ali oni su sve odradili. I koreografiju i sve. Tako da je sve u glumačkom onako mudu hvatano. Odlično, odlično. Sad ste i nas zainteresovali da to odgledamo. Jer ja mislim da nekako ne postoje predstave za djecu, postoje predstave i to je to. I sigurna sam da, kao što rekoh, prije više potrebna nama nego njima. Lela, prije nego što te pozdravimo, kada kažu direktor Centra za kulturu, to je velika obaveza. Direktori se mijenjaju, centri ostaju, programi ostaju i jako je važno da na tim mjestima bude neko ko to prije svega voli.
Ili tako? Tako da kažeš to je sve mlado i još nekako u povoju i sigurno da na tebe je sad koncentracija šta će sve biti i dalje. Tako da šta možeš da nam najaviš u nekom narednom periodu? Ono što jeste, odgovornost je velika u poslovima u smislu što je ovo građenje, bukvalno pravljanje temelja jedne takve institucije kulture koja zaista treba da ostane sutra, što ja sam od danas do sutra tu, ali da ostane neki kvalitet i neka prepoznatljivost tog centra i za buduće generacije koje dolaze. To jeste bio negdje fokus ove prve godine da mi budemo prepoznati i to smo prilično uspjeli sa programima koje smo imali mogućnosti da radimo, ali bili smo prepoznati i skrenuta je pažnja javnosti na taj centar. Zna se da sad postoji da Cetinje ima centar za kulturu. Ono što je dalji zadatak je da rastemo, naravno, a to je ne možemo rasti ako nemamo bolje i kvalitetnije programe veće. Znači, naravno, bit ćemo mi i dalje suorganizatori sa prijestolnicom i turističkom organizacijom ovih svih manifestacija koje organizujemo zajednički. Ide sad u maju 1000 boja proslava Dana nezavisnosti. Tu će biti 5 dana programa jako bogatog. Doći će, da, već se najavljuje, bit će Severina, Urban i tako dalje, da sad ne... Ono što će centar uraditi jeste da pokuša da pokrene jedan festival, Fun Fest Cetinje, a to je festival komedije i zabave na Cetinju. To bi bio prvi festival komedije i žanovski festival uopšte u Crnoj Gori bi to bio i mislim da Cetinje zaslužuje da ima takav jedan festival jer smo baš prepoznati po tom karakterističnom cetinskom humoru. Radimo na tome, konkurisali smo i na konkurs Ministarstva kulture, imamo određenu podršku prijestolnice, tražit ćemo i sponzore. Eto, nadamo se da ćemo uspjeti da to pokrenemo, već trebali bi da počne, znači taj festival da se održava od polovine juna pa do kraja juna, tako.